Lamuhla ke sitawube sikhuluma ngesihloko noma ke ngetopic lethi kuthwala. Lamhla sikhuluma ngekuthwala. Sitawube sithinza nje lapha nalapha ukuthi na uthwale kuba kanje, na uthwele kuhamba kanje, kuthwala kufika kanje, kuthwala kwenteka kanje, kuthwala kuba ngilokhu, kuthwala nginaku nonaku. Nangabe ke ufuna kunemibuto lonayo lova ngathi asikakhulumi nayo noma ke sisitena sikhuluma sayigega wangayiva kahle. Ngidawucela phinde futhi ngiphocelele ukuthi uthamele le nkulumo yathu yonke iziphele, usubscribe bese suyabhala lapha ku comment section lapha eboxini le comment usho ukuthi dokotela ngicela ungichazele ukuthi nangabe kuthwele ngenyoka kuba kanjani, noma nangabe uthwele ngadikolozi, noma nawuthwele ngesilwane thithi, nangabe uthwele ngaloku naloku noma ngemuntu wasekhaya kuba kanjani. Sitokwazi ukuthi sichaze kahle kube betela usala khona. Kutokwazi noma ngithatha le step ulifaka lenyawo ulifaka khona ungabe usufisa ukulikhipha. Nangabe nje ufuna ukuthwala wathi ngithwala nje ngiclear, dokotela ungichazele. Nangabe nje ufuna kwena lokho wathi ngwena nje ngiclear, dokotela ungichazele. Usho ukuthi sicela ucomment lapho usho ukuthi le topic lebesikhuluma ngalamuhla ikuphethe kanjani and ufuna le topic lelandela ko sikhulume ngani. Ukhulume nje konke lokho bese social likes, ushaya nema subscribe nema notification bell ukuze ukuthi leli page litokhula, ntohlale nilandzela tonke tindzaba, ntowakheka nasemakhaya